Раԥхьатәи ихьыԥшым агазеҭ Ехо Абхазиа актәи аномер ҭыҵит жәабран жәеиза зқьи жәиԥшьини шықәса рзы ҩажәихәба шықәса ирылагӡаны аҭыжьымҭа адаҟьақәа ирнылахьеит ауааԥсыра зҿлымҳара зырҭо азҵаарақәа жәпакы. Ҳәарада, ҳазҭагылоу аамҭазы еиуеиԥшым амассатә информациа ахархәагақәа ахьцәырҵуа инамаданы агазеҭ аԥхьаҩцәа рхыԥхьаӡара акыр еиҵахо иалагеит. Ехо Абхазиа иаԥхьо ауаа ԥасеиԥш ирацәаҩымзаргьы иҟоуп. Аԥхьақәа рацәаны иҟоуп издыруеит сара саргьы бзиабаны саԥхьоит. Лассы-ласс иашәхома агазеҭ? Это переговорочная хашта аԥхьа убра иаасхәоит. Ехо Абхазиа ажәабжь фанылоз анеилоз ареилоит сызгәаҟуа саԥхьа. Агазеҭ Ехо Абхазиа Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь аҭыҵра иалагеит. Шықәсыбжак агазеҭ дайджестк еиԥш иҭыҵуан, уаҟа ианылон аҳәаанырцәтәи амассатә информациа ахархәагақәа, ҳтәыла иазкны ирыҩуаз апубликациақәа. Хәыҷы-хәыҷла аҭыжьымҭа ианыло иалагеит аҭыԥантәи авторцәа ркьыԥхьымҭақәагьы. Иахьа аиубилеитә мшы рыҵх азгәаҳҭоит, ари хымԥада акырӡа зҵазкуа хҭысуп аԥсуа ҳәынҭқар азыҳәан, ишәгәаласыршәарц сҭахуп, еиуеиԥшым аҳәаанырцәтәи жәлабжьаратәи усбарҭақәа Аԥсны аҭагылазаашьа иазкны ажәахәқәа анырҩуаз иазгәарҭон аԥсуаа ажәлар аҿиараҿы ихьыԥшым акьыԥхь аҟазаара иамоу аҵакы, уи ауаажәларатә ҿиара, ауаажәларатә ҳәынҭқарраҿы ихьыԥшым аҭыжьымҭақәа, акьыԥхь, анаҩс ателехәаԥшра, аҟазаара хымԥада акырӡа зҵазкуаз хҭысын идемократию ауаажәлар аҿиараҿы. Агазеҭ раԥхьа Ехо ахьӡ анаҩсоуп уи Ехо Абхазиа ҳәа хьӡыс иаҭаны аҭыҵра ианалага. Апресс-конференциаҿ агазеҭ аредактор хада Витали Шариа дырзааҭгылеит уи аусура аханатә ишеиҿкаази еиуеиԥшым аамҭақәа рзы аҭыжьымҭа аҿаԥхьа ицәырҵуаз ауадаҩрақәа иртәы. Брал там, покупал какие-то издания, заходил в библиотеку, просматривал периодику. По-разному это заполнялось, и действительно для многих людей это было как бы окно какое-то в мир, и долго, так сказать, это... Кстати, даже после того, как мы стали печатать оригинальные материалы, все равно вот эти публикации, перепечатки, они продолжались достаточно долго. Сейчас тираж 1000 экземпляров. С самого начала газеты расходились в основном вот здесь, по Сухому. Так было и остается. Сейчас уже только в Гагру, в Гудауту уже почта сама, Сухумский вот этот почтамт доставляет. Агазеҭ аҭыҵра ианалага раԥхьамызгахь знык иркьыԥхьуан, зқьи жәиԥшьини шықәса анҵәамҭа инаркны мчыбжьык ахь знык иҭыҵуан. Иахьатәи аамҭазы Ехо Абхазиа мызгахь ҩынтә акьыԥхь абоит. Агазеҭ иамоуп аелектронтә версиагьы. Амра Зрандиеԥҳа, Ҭамаз Чқәан, Аԥсуа телехәаԥшра.